ase MCA kurwa ase ensemo bose orobotiro kubwati ase kumanyibwa buna chingaki ebikore byogosamba gwechi skuru imeyense bigendete komentekana imeyense niko bono abarai ao imeyorongorwa gusi bagendete gwesoke na kuganya ebitambokero ao kobekwa erigokonya gukora humuchando yo bakorogwa no yokoriekero kibwakilisha basubati county Nyamira Mary Migiro niko bono hanyara koba gakorwa okoboria gochase abarai bande banyara koba bagosiria bakorenta maonchori asogoikiranirwa gukubeka emirobero yo gukonya chiskuru nchichi konyara koba chikoyana boigo kwene kyaborokwa gukinwa bare ase enchira erengia mumaita masomo nale bate equalize ekolengani abataka nabanda lakini esebwango ya Nyamira yaito na Kisii County Gusii in general twanyori obokongo bonge chiskuru gosambwa abana ko riots paka bali mbawo twente okora abana abange bachirenka chiskuru kyasiekiru ebintu byayire ngotebeiga eserikali yetu no ni ntu asobwamo tutakire tuikaranse tuli boruwerete tutakire tu ntu abayibole kira bana bagochanka most of the time totenga tiga abalimu babakonyera kini ntu bwate jukumu enene abana abekero bachirenka tutakire tubakwanire nende ngoteba abalimu bali baita abange bakorete kuruchi bagwati degree in guidance and counseling batalikiri skuru nyinge nchibwati balimu aba onye to guchigokonya abana aba bakine koba abana baya in the future was responsible kind of people tutakeire tulika abalimu aba abange aba guidance and counseling babe kichu skuru cheito ba reso bokongumole ndoko tsaka paka ya ikirese ikiri ya mara kubendo kuna ni jack reaction ngakwaro mo chando chito na litoko chaka koyoshugulikira nene ngokwanira iga chikansa cheito chief community leaders yabire umuchando munene bono tutakire tuyibne emergency kanga bono tutakire tore chi committee changire kubiko media buna inu anto media pia mutakire motokonye mutorangiri twikaranse buna ige toru ogosemi gwaito tukwane na abana aba maybe a problem ere nene kubwa buna toroche kurwagu tumakonya abana baito gekogenderega ndogutwara ba youths bankyo na abana abangi bagochaka iga we love many school dropouts but bagotigere school nchera and young ladies who are having children, that's young mothers. So tiato echake mapema kuna incho women rep incoming Onyamira ngo imiza sana tushugulikire ejambe ege koirera enidamu y'abana kobembe asengenjo ntwe buna twasomete kurukare ntwasambe the school getware gwachi abaibori baito bakwanere amangana y'abana babo enidamu yabo baligereria abana batware enidamu engi yasengenjo chiskuru knowledge bakonyorese skuru nero obogima bwankyo. Tunaomba wazazi tafadhali ongelesha watoto wenu na nimjue ni shida gani yenye wako nayo ili wakaweze kubadilisha tabia kwa sababu hawa watoto ndio viongozi wa kesho. Na kwa hivyo hatutapendelea hawa watoto waendelee kufanya hii ujinga wote yenye wanazidi kufanya. Tafadhali waketishe. Nahurumia sana watoto. Nijue kwamba mtoto wangu anaenda kufanya hiyo jambo, haki ya Mungu nitamuua. Na kiboko ninaomba kwamba serikali tukumbuke hii kiboko ilikuwa sawa. Wakati wote tulikuwa tunapigwa viboko sawa sawa. Lakini kiboko wakati ilipotea watoto wameanza kuwa wajinga zaidi. Kwa sababu hii kiboko ilikuwa inatukumbusha saa zingine tunafanya nikijua kwamba naenda kupigwa siwezi kukaa na mistakes na tulikuwa tunaogopa walimu. Saizi hakuna wanafunzi wanaogopa walimu. Sijui hiyo nidhamu